Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz üstüge Ayla Köpürtüne karıştı. Çoğun Karakol ayılındağı ülkesege nazar salabız. Bu yerde jalpısından üstüge Ayla Köpürtüne karıştı. 4 ayıl var. Gezekte ikinci bolup ötközüp atkan çoğun Karakol aylandağı ülkesege nazarыңыздарды бурабыз. Азыр ар бир кыргыз үйдүн алдында өзүнүн кыргыздын улуттук тамактарын көрүнөк жарнактарын коюп атышкан учур. Bir neçe saatlerden keyin ülkesini başlaşına ortaktaş olasılar. Nedir? Çoğun Karakol ayılındağı ülkesi mayramı bolup жатат. Ошол жерден аз да болсо интервью алайлы деп эл башчы агабызга жолугуп жана мектеп мугалими агаларыбызга жолугуп калдык. Алардан бир аз söz uğaylı dedik. Bugünkü ülkesi boyunca biraz ülkesi Çoğun Karakol ayında tutar bizim ayında. Bu öz negizinden aylı hükümetinden geldiler burada. Yeniler bunu arnap bizim aylığa verdiler şu gün ötközüldür çeşit. Yenilerin ayranından çıkmaydı. Rahmet. Bizim ayında ayın başlarında 5 cemaat var. 5 cemaat bir yakınız içinde olgun müdürçülüklerin ayavay jakşantip atkarada mugallimler özleri bir kırgız içinde cıgaçtan yavulması izlendi. Oşo menen geldi, eldi manay abdan jakşı. Andan keyinki bol үйлөрдү. Andan keyinki кезек ошол ар бир бол үйдүн алдында улуттук тамактар коюлган. Keyinki экинчи кыргыз үйгө барабыз. Bu bizde cemaatımızın aktivistinin ıntımak cemaatımız. Buğa o yerde özüydün, onun ölçüden mınday kırgız uy jasagan uçtağız var. Oşonun uçtağını jasalgan uyü. İçindekini o yerde çever ayarlar. Uğuz çeverleri, oşol jaylosuna ayrıldagan jerselerdi alып kelip koyduk. Misal jurnalaşkana, namşala koyup jaylodu. Anan ayakka kep koyup. Ana kolun sokulgan, toğut sokulgan kile. Buna ularımız olsun azıklı zaman bap düştürabız. Buna onday kızdın septeri olacak, o septeri düğü tanıdık dep koyup. Alı septep, demebizdi. Ötközüp atasızlar, ha? Rahmat ece.
YouTube kanalından göre alasızlar. Bolotbek Sıdık деп. Hazır 2-nji кыргыз girdik. Andan keyinki 3-nji кыргыз бет алдык. Алдында улуттук табактар, тегеле бардыгы бар. Өртөк, газ, жана ошондой эле балборсок, каттама, жана көптөгөн түрлөрү бар. Андан кийинки бозуйты бул Иштебе айыл өкмөтүнүн номер 16-чы Маданият орто мектеби дейт. Ошо мектеп жамааты эже? Мектеп жамааты экен. Ар бир кыргыз үйдүн алдында кыргыздын улуттук тамактары, көрнөк жанактары, дегеле түркү түстүү биз тааныбаган улуттук тамактар коюлган. Бул жерде казы картыңдардан бери бар окшойт. Hazır gelin. Basın saydı ki. Nereye kişi gelatkandaç değil mi? Kurutlar var, canlar ne var? O zaman olsun gereken oturmasından da biz canlar olsun. Karavay getkile karavay. Boşağı. Ana mesela sana öyle. Koydum onda bunları koydum. Yemes menenle. Yok işte. Bir ayda şartlar ne oldu oldu mu? Neyse niye boş kaldı? Artık bu yerde düğün çıkıyoruz. Koşuyoruz gerekli 5 bölüm geceli. Geçelim. Sizler kaysil jamat? Biz Kıçkaç. Kıskaç jamat, ha? Kıskaç jamat. Onda ne bitiyor? Herkese sizge sunulat dedi. Andan keyin 4-nji kırgız uy. Bul Kıskaç jamatı. Andan keyin 5-nji kırgız uyga bet alabыз. Бул жерде улуттук тамактардын түрү коюлуп тур. Өзүңүздөр көргөндөй. Беш бармак, балборсок, мышкыма дегене бар экен. Мышкымада эт бургак. Башталган чыйталадан келди. Бул кайсыл жамаат эже? Акшуак жамаат. Нел деген? Акшуак. Акшуак жамаат экен. Каракол Акшуак жамаат. Бул 5-нji кыргыз үй Акшуак жамаат экен. Куда кааласа YouTube каналынан көрөсүздөр. Бардыгы колго жасалган. Болду. Кийинки эң акыркы үй. Тегене өртөк, улуттук тамактар. Чакчак, маке кымыз сусундуктары, жарма, айран, сүт. Бул чучок экен, э? Бул кайсыл жамаат эже? Экинчи жамаат. Экинчи жамаат аты. Мынакей достор, ыркесе майрамы азыр башталуу алдында турат. Бул жерде ар бир жамааттан тизилген
боз үйлөр жана ошондой эле түркүн түстүү улуттук тамактар деги эле адамдын назарын бурбай койбойт. Сырттан келген өкүл башчыларына көңүл буруу менен жана ошондой эле бир жерде көпчүлүк жакшылык иш-чаралар жүрүп жатат. Бул ыркесенин негизги максаты айыл арасындагы катылып жаткан таланттууларды тандап чыгып, райондук деңгээлде, мамлекеттик деңгээлге чейин маданият жаатына көтөрүп чыгуу демилгеси болуп жатат. Айрым жааматтардын өз-өзүнчө аттары бар экен. Азыр биз Кышкаш жааматына келип, ушулардын улуттук тамактарына көз чаптырып, жана бул жерде түркү түстүү тамактардын даамы сызып турганы бардыгыңыздарга байкалды. Ошонун арасында эжекелерден бир аз сөз сурайлап келдик. Сүйлөй бериңиз. Кимдер сүйлөштүр? Ушул жааматка ушундай ушу 5 жаамат болуп бөлүнгөн. Ушундай өткөрсөгө катышып жатабыз. Ушу коллективден ушу жааматыбызга чоң рахмат. Ушу кол өнөрчүлөр менен эмелерди жасашты. Ушул айымдарга чоң рахмат. Мыркесени бардык өлкө кыдырып ичинде мурунку элдин салтын унутпай өткөрсүн ушундай. Мына биз дагы мына Кудайга шүгүр кыздарыбыз бардыгы эмгектенип ушундай үйлөрдү тийип, тамактарды жасап бардыгыбыз эмгек кылып жүргөн. Уларга да рахмат бардыгына. Рахмат сиздерге. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн бизде райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациядан кишилер келиш керек эле, шартка байланыштуу келе албай калды. Эми ошо Үчтөбө айыл өкмөтүнүн жалпы жааматы өзүбүз сиздер менен биргеликте бүгүнкү майрамды өткөрөбүз. Бүгүн бизде кош майрам Чоң Каракөл айылынын ыркесеси менен биргеликте эле энелер майрамын дагы белгилеп жатабыз. Урматтуу энелер, сиздерди бүгүнкү энелер майрамы менен чын жүрөктөн дагы бир жолу куттуктайм. Сиздердин баарыңыздарга ден соолук, узак өмүр, ак элечегиңиздер башыңыздардан кетпесин. Ушу балдарыңыздардын, неберелериңиздердин жакшы күндөрүн көрүп, ден соолукта болуңуздар. Дагы бир жолу баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Айылдык кеңештин депутаты Жакупова Махабат эжекеге. Урматтуу Үчтөбө айыл өкмөтүндөгү бардык биздин жирдештерибиз, туугандарым, бардыгыңыздарды бүгүнкү улуу майрамыңыздар менен куттуктайм. Эң негизгиси элдин маңызын түшкөн, уюткусу болгон энелер бүгүнкү майрамыңыздар менен дайыма жолугуңуздар аппак болуп, элибиздин көркүн ачып, тукумун улап, көбөйтүп бар болуңуздар. Барыңыздардын ден соолугуңуздар болсун. Тапкан балдарыңыздардын раатын көрүңүздөр. Бактылуу эне болуңуздар. Майрамыңыздар менен энелер. Ушул айыл өкмөттүн бардыгындагы элибиз эсен болсун, аман болсун. Ассаламу алейкум. Урматтуу Үчтөбө айыл өкмөттүнүн тургундары, бүгүнкү майрамыңыздар менен Чоң Каракөл айылынын атынан жана өзүнүн атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Бардыгыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр каалайм. Ар дайым ушундай майрамдык маанайда боло беришиңиздерди каалайм. Чоң рахмат сиздерге. Куш келипсиздер. Сөз кезеги номер 16 Маданият орто мектебинин директору Паникулов Тыныбек Кайыпкуловичке берилет. Assalamu alaikum, урматтуу абалар, чоң энелер, эжелер. Бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыз
байрамыңыздардан менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Дагы бир жолу энелер майрамыңыздар менен мен ушул учурдан пайдаланып биздин айылдын элине ыраазычылык билдирем. Аябай бирдиктүү болуп, күнү түнү аракет кылышып мына жерде уюштурушту. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Бүгүн бардыгыңыздарга майрамдык маанай жакшы өтүшүнө тилектешмин. Рахмат. Андай бесек кезекте өркесеге берели, өркесегизди баштагы уруксат этиңиздер. Ассаламу алейкум. Арбаңыздар калайык, ата салтын унутпай, амандашып алалык. Айылды шаңга бөлөгөн өркесени баштайлык. Саламатсыздарбы, урматтуу Өрбий күйүнүн ышкыбоздору, ардактуу жалпы биздин коноктор. Амансыздарбы мекендештер, уюткулуу кыргыз элим, урматтуу алыс жакындан келген коноктор. Өзөгүндө ойногон кыргыз жаны, жүрөгүндө туйлаган кыргыз каны, таза абада эркин жашап, эркин өскөн арбаңыздар чоң каракол тургундары. Кыракы калыс айтылган, сөзү сонун кыргыздын, эр манастай кабыл ал, жигиттери кыргыздын, аскасы бийик көк шибер, жери сонун кыргыздын, меймандостуу кең пейил, эли сонун кыргыздын. Айшан кыздары сулуу кыргыздын, обон созуп ырдаса, ырлары сонун кыргыздын, үрп адаттуу каадалуу, салты сонун кыргыздын, ырыс менен кешигин бөлүп келген кыргызым. Нарк насилдүү насаатын, улуулар айткан сөз сонун. 40 үйдөн кызга тыюу деп, энелер айткан сөз сонун. Арулукту актаган, ак ниеттүү ыркесе, ата салтын сактаган, касиеттүү ыркесе, баарыбыз чогуу ырдайбыз, маанилүү өтсүн ыркесе, ынтымакта, достукта, шаңдуу өтсүн ыркесе. Айлана теребел салтанат, Өрбийге суктанат чартарап, элибиз күткөн зарыгып, ыркесе мына башталат. Кыргыздын салтын сактайлы, кылымдар бою даңктайлы, көрөрман кыргыз замандаш, кош келипсиздер деп, анда эмесе бүгүнкү өркесебизди баштайлы. Ажарынан айдын нуру сүрдөгөн, ырырдашып кубулжуган үн менен, чоң каракол шайырлары келишти, жүрөктөрдү толкутуучу ыр менен. Анда эмесе сиздердин кол чабыңыздар менен, биздин таланттардын ыр күйлөрүн баштоо менен, Сапарова Жылдыз эже жетектеген шайыр апалардын кез келди деген ыры менен чакырып алсак. Келиңиздер шайыр апалар. Yaşından ketken senidim, Çarşısına paylat beş belidim, Canını bakan baldarım, Çırgan görür ay keskelidim, Çırgan görür ay, Çırgan görür ay, Çırgan görür.
Oylagonu işke assa atenesin sıylabastı arba borusun arıdığan arabanı getir takma kılındarday kılçılıp dura durusun Telefonundan koydum. Sakayşı baramızdı aralası Arsızlar aldı olup küçke dolusun Darkınca darkınlara nakı olsun Bıyılkı torunu balına olsun Kırmızı zeytini taş olsun taşı olsun Kırmızımdın taş olsun taşı olsun Layla 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 Manas koltuğu, manas akka koltuğu, uluk çarşı surasa, o netire koltuğu, toru çarşı minitir, o batıştı kirtir, oşul gezden manas, uğrunan gado tapay, uğru şarga do tapay, atı şarga ok tapay, zın zın edip kenebey, Karakılday mandulum, tağı şarka oykılım, kalgan eken kavulan, buçkağına tenebey, kızay koyduk kırmanın, kıyla yurdum kırganın, eba boylap bilip direy. Kiyenleri kandağay, kıyımları şamdağay, çalıkan gizli baylangan, jojarağı şaylangan, kaşıkan kalın jo bolsa, karabaçın aylangan, balları battı kırmızı, örülü yılan uçkan, kıçına dönsün konuşkan, kelene şaşmak en sorum, kelenin sorun kırgızın, kızıldan giygen kurgönüm, kızalay takkan düğmönüm, yaşkayınday buralgan, halçıngırday sınalgan, kulaçtan çançına açkan, akıl baklı kızılcım, alganına caraşkan, kızıl ettim kıncabe, kızlar sorun. da iyileşip kalacak. Aylan
күндөй тескен ой болды менің қаным тетеге сары қыржаққа чойдыр кетшін баштағы тетеге сары қыржаққа чойдыр кетшін баштағы жөрөлгөсүн бактайлы деп чачөрү салтын көрсөтүшөт мугалимдер жамааты. Каяктасың келчи Жипар. Сага бир айта турган сөзүм бар эле балам. Мына Дариха кызыбыз дагы чоңоюп, чачы сеңселип өсүп, жакшыраак көзгө көрүнүп калды. Айналайын өмүрүңү берсин. Бүгүн энелер майрамы экен. Энелердин баардыгы көчөдө чыгып майрамдап жүрөт. Менин оюм кызымдын чачын кыргыз элибизден калган каада салтты, үрп адатты элибизге кичине өрнөк катары көрсөтүп, ушул кызымдын чачын бүгүн өрдүрүп койсок кандай дейсиң? Ооба апаке, туура айтыпсыз, туура ойлонупсуз. Айылдагы байбичелерди чакырып, онда чачын өргөнгө даярданалы. Анда Дариханын өзүнө жөнөтөлү апа. Даяргерчилигиң барбы балам? Бар даярдыгыбыз. Анда Бекболотто айтып кой, союштарын союп камын көрө берсин. Сен өзүңүн камыңды көр. Мейли. Дариха, айылдагы байбичелердин баардыгын калтырбай чогултуп кел балам. Сага бир бата алып берейин айылдагы байбичелерден. Бактылуу болуп, кызым келечеги кең болсо деген ниетим бар. Ошол ниетим ишке асса, мен армансыз элем. Ушу балдарым кызарман кийин неберелерим дагы ушу элдин батасын алып, жаркырап элдин кызы болсо. Кызым, сен олтур. Азыр байбичелер келет. Ай, байбичелер, жүргүлө, чолпон эже небересинин чачын өргүзөт экен. Жүргүлө барайлар. Ой, келгиле айылдын барктуу байбичелери. Келипсиздер. Коймады, кыргыздын салтын, эсте калган салтты биздин артыбыздагы жаштарга көрсөтөйүн депсиз. Рахмат. Коймады. Кел Фарида. Кайсыз, жакшысызбы? Аябай жакшы жүрөргө баштапсыз. Рахмат. Ай, жөн эле келе бербейсиңерби? Рахмат. Кел, Сайра. Рахмат, Сайра. Силердин дагы неберелериңер чоңойуп келе жатат. Рахмат. Жөн эле келе берсеңиздер болмок эми. Сиздерди кичине кызымын чачын өрүп берип, ак батаңыздарды берип, чай ичип, чогулуп майрам күндө чогуу майрамдайлы деген жакшы ниет тилегим менен чогулттум сиздерди. Келиңиздер. Еш көкөлүп аябай жашына өсүп туруп чачы өрүп берейли. Кыздын өспүрүм кезинде өрүлгөн болсо, 40 өрүм чач кыздын бойго жеткени. Ал эми 2 өрүм чач өрүлсө кыздар бойго жетип, турмушка чыга турган мезгилин билдирген. Кут дейт эмеспи? Ошол кут кармаган аялдын чачы анын аялдык жашоосун, аялдык турмушунун өзөгүн кармап турганы маалым баарыбызга. Чач кишинин бир мүчөсү саналганы менен анын сырткы көрүнүшү да элдик мааниге ээ болот. Силердин бешениңерге дайым заманыбыз тынч болсун. Эч качан согуш болбосун. Жер үстүндө тынчтык болуп, дайыма кыргыз эли менен үрп адаты, каада салты дайыма улана берсин.
azırkı zaman. Bizim başından daim bağın gitmeyi Cipar balam. Baybiçelerge sandığında atağanın bolsa toydan kuru kaytışpasın. Baybiçelerge beleğinde bere koy balam. Aksakaldatıp jakşına atağandarını gel. Tarikanın ömürü uzun, den soluğu çık bolup, gelecekte baktulu kızlardan olsun. Çaçı, Allah'ım çaç versin, çaçka koşulur, kızım versin. Şu dizgindagi kırgız kızlarımız çaçların ardaktap, yaşına kaybolup saktasın. Hurmatlı ata-eneler, uşul çaç örü, jörölgösün daima esingizde saktap, neverelerimizдің çaçların, kızlarımыздың çaçların örüp, uşul ырым-жырымды esingizden çıkarmasın. Amin. Ariha kızım, ömürün uzun bolsun, den soluğun çın bolsun, peşinen açık bolsun, örüşün jayık bolsun, baktılуу kızlardan bolgun kızım. Elдің kızı bol, келечекте uşu elдің керегине жараган, акыл эстүү, кандай кайсыл жерде болсоң дагы, den соолугуң uzun, деме өмүрүң uzun болсун, den соолугуң чың болсун, элдин керегине жараган, акыл эстүү кыз бол кызым. Рахмат. Топтун даяргерчилиги болгондур. Жакшы дам сызып келдиңиздер, байбичелер. Кону көйгө кириңиздер, ада эмесе жүрүңүздөр. Hurmatli konuklar, qo'lda po'stlab tayyorlab o'tiramiz. Qo'ldaymiz.
Beşlerde kolçağım menen tosalaz, kolçak tosalaz. Büyükçe kızlarımızda. Abi bilegende tarttınız mı tarttın? Aylanasını doğru kurtaran, kayda jürsömestен çıkpan. Bizdin ayıl jeldin solosa, жылда барсам жылда суктана. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, береке көп толо үйүбүз. Айланайын менин айылым, күбөлүккө катса сүйүүбүз. Шылдыраса тонуну буллады, көңүлүмдү канат кылмады. Ыйып туткан биздин айылдан, өчпөс экен дайым чырары. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, береке көп толо үйүбүз.
Sendini bilemin, kayda jürsün seni isteymin. Alışacakta işlep jürsün da, sen dep soğut menini yüreğim. Bizdin ayıl, bizdin söyümüz, bereke köp tola üyümüz. Aylanayın bir ayılın, tübölükü kalatsa süyümüz. Saratçılar erken dadı. Aylıkın kimlerge kim, kimlerge kim. Aman kim oynuyorsun hep sevmedin. Sen beni teremendi karamazsan. Oynup gelen için kimsin kim, kimsin kim, kimsin kim. Bullaktın öldür sosu kimlerge kim. Bunlarda içişette bizde dergin. Sen beni teremendi karamazsan. Koştu oturalım. Oturalım. Sandıra oturalım. Ömrümün aklanı bağlı kimlerge kim. Öldürü içişette biz gelirken. Hoca zürmetli anaklar, hoca koşta oturalım. Öt. Ölmüş bal içeri. Kimsin çirkin, kimsin çirkin, kimsin çirkin. Öpsökünü bırakıp arattayım. Ölmüş dağ içeri. Kimsin çirkin, kimsin çirkin, kimsin çirkin. Assalamualaikum, урматтуу аталар, урматтуу апалар, барыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ошо менен биргеликте бирге кирип келген энелердин эл аралык майрамы менен куттуктаймын. Жана ошондой эле ошо мен бир кезде ушу Улуккан эжеге көркөм жетекчи 3 айлык өкмөтүнүн көркөм жетекчиси. Мени 3 айлык өкмөтүнөн алып чыгып, ошо мырза жигитте биринчи орунга алып келгенбиз. Ошо Улуккан эжекеге терең ыраазычылык билдирип, майрамыңыз менен куттуктайбыз Улуккан эже. Ушул жерде жалпы апалардын урматына ырдап берейин. Апаке эркелетчи деген чыгарманы сиздер үчүн аткарып берейин. Микрофон көтөрүп коюңуз. Bir kuş. Mikrofon diyorum. Ancar mikrofon. Burada koş. Kutanıp kuyup bugün ot bolup çalındadım. Ardayım çıkıp çürgün kaygıga bağınmadım. Özümdü erktü sezip nerimde balkı
kerkeletçin ay, apa kerkeletçin ay. Şanaşıp külküminin vakıttın yolundamın, aruba kuftasa da düşünme oyundamın. Bu lire teçkinliğini sındırıp kefşe yalbay, sebebi korku balçu apamdın canındamın ay, enemnin koynundamın ay. Çok oydum boldu debe, taşlıkın yestekeyim, esimde durat talep, borcusuz yapacak gelin. Özümlü bebek sevip, altından çurkap çıksam, hazırda dalışın boy, apa kerkeletçin ay, apa kerkeletçin ay. Çok oydum oldu debe, taşlığı geçseteyim, esimde durat talep, borcusuz yapacak gelin. Özümlü bebek sevip, altından çurkap çıksam, hazırda dalışın boy, apa kerkeletçin ay, apa kerkeletçin ay, apa kerkeletçin ay, apa kerkeletçin ay. Yıllarında hayırsız aylar dinler aylarında, ayladır alıp gittim yaşlarımda, sevkigen çaşlarına baylağında. Ayladır alıp gittim yaşlarımda, sevkigen çaşlarına baylağında. Yürürük pek koydum tuşağımı, turmuşunu göz koluna uşağımı. Uzun teneli sindi unutalbay, on çıkmaz bolup gitti mi o salam. Uzun teneli sindi unutalbay, on çıkmaz bolup gitti mi o salam. Muhtoy kündürtüt avcılanı, kümes sadıkan ciminin kanlanı. Boy taşta tegil mendini parasına, kegini aldın gelip kaycılanı. Boy taşta tegil mendini parasına, kegini aldın gelip kaycılanı. Kütüp köylekçen uvarında, har bir deli atın ketmey kulağında. Düşürme kirişindi gündetini, muhtarda ulbastan duvarına. Düşürme kirişindi gündetini, muhtarda ulbastan duvarına. Muhtarda ulbastan duvarına. Maki, çöne tamam.
ömürgө койбой адамзат. Biz dağdan beri geldik akşamçı. Bir kuyuda derdiniz. Aklınıza bundan tartı al mikrofonda. Soldan başlayalım. Verim beri geri. Kelçimini dağ. Oturucun can ergiti. Day. Sen akbarlığına okşam getir. Gülşen'den gülüm sürüp çıkma gelsin. Gülşen'den gülüm sürüp çıkma gelsin. Aldım seni uydu bilsem Arlayın menen bir geçirsün Edesin akmaralga şöpedin Gülzardan gülüm sürüp çıkarsın Gülzardan gülüm sürüp çıkarsın Barda karanlıktı, appak tangay, hatırlay çiçeğin cananday. Senin taşlar çoldu sonra Sezret göğsünü barakkanday Sezret göğsünü barakkanday Senin taşlar çoldu barakkanday Sezret göğsünü barakkanday Sezret göğsünü barakkanday
Ошондон өтпөсөң, Мурат.
görmese, Kuluğa koy toyu kermese, Anca şokomu kırmese, Kalmarım aşağı girmese, Kırkırda cılgız işinip, Kazanla durmasam işkanip, Boşorda kolu kırmese, Bağları dinlese, Nevere dinlese kırkırı. Gözleri cadırıp yıldızdı, yüreği durdu kılcıktı, çok olmaya gercanmasa. Ayna şokolu kırgızı, kırkırda cılgık işinip, Kazanla durmasa bışkanip, Boşolda kolu kırgızı. Bağları ninnete, Nevere ninnete kırkırı. Bağları ninnete, Nevere ninnete kırkırı. Gülden gülküm çerkin üllerelarım, Sağağana arınağanım bel canım, ay bel canım. Vakıtımday mekkan olgan gezese, Esbek sörgü elip durdu cırgalım, Esbek sörgü elip durdu cırgalım. Ben sağa darıldım gelir, ben seni sarıldım gelir, ben sağa darıldım gelir. Ey, oy, ey, ben sağa darıldım gelir. Ey, oy, ey. Ekti cürük bir cürüktey sezile, Eslandırgan közülmem, ay közülmem. Biz candayık kararlı ömürdü, Ökönöz göğeni çiğleyen bul gezek, Ökönöz göğeni çiğleyen bul gezek. Ey, men sana tanrım denet, men seni sandım gene, men sana tanrım gelet. Ey, oy, ey, men seni sandım gelet. Oy, ey, oy. Hazır biz şu ayıldın Çoңқара Қол айылының ақсақалы Аматов Абдутур ағамызға сөз берсек. Sizler bizim ayılga hoş gelmişsizler. Otomodan diye. Otolaydan geldi. Otolaydan geldi. Gül olsa ardayım iştah olur. Başta olur. Sınav hükümetimiz yakşaken beyin geldin artık. Ülkete uçup koydu. Ülkete şunday umni balamı bir okmenin iki koyarlar öğretken. Sebebi Moroz'da menen Kızılay'ın
Demez ötközüpaydı. Ülkese ötközüpaydı. Ona baybiçilerden bayramı veren çoğun karakol elinir. Lağı ötközüpaydı. Mümkün yıllık ayakta olarak özü biletemi. Bunun işine ararken yemi elimiz tuttuğumuz esen olsun aylarında. Esen olsa, zamanımız tırp olsa uşintip buradayız, bileyiz. Asmandan, yerden gelgen apat kırsıdan elimizi saksasın. Soğuk gözden, yaman sözden elimizi saksasın. Arılarımızga iman versin, uşintip yaşlarımızga ömür versin. Gelecekleri gen olsun, Allah'tan ne tilese tilekleri kabul olsun. Ama söz geleceğin aksakal pay biçileceğiz, su içeceğiz. Ülkesiye kurban hayırlar, başkaların, iyilerin, öcesinlerin, şurduğumuz sizlerden çok yeniler günler benim, yeniler günlerde kutlayın. Şundaylar şu ülkesinin жақсы uyuşturuyorlar. Şundan Mehmet Rahman, ömrüne uzun olsun, денсаулығыңа жың болсын, şu барлық жақсылық, жақсы нәтиже. Айылдағы айыл өкмөттөгү 4 айылды жүз көрүштүрүп бири-бирибизге мамилебиз жакындап атат. Манайыңыздар жакшы болду. Анда өлкесени жыйынтыктоо үчүн сөз кезеги Үчтөө айыл өкмөтүнүн башчысы Жумабек сөз берсин. Дагы жолу саламатсыздарбы урматтуу бүгүнкү өлкесенин катышуучулары, энелер, дагы жолу майрамыңыздар менен. Мына биз башында ушул бир эле кичи караколдо ар дайым иш-чаралар өткөрүлөт деген ушул Ак Босогодон, Кызыл Алайдан, мына Чоң Каракөл айылдарынан сунуштар болуп, биз ал жерге көбүбүз эле бара албайт экенбиз. Ошол үчүн айыл жерлеринде өлкесе бир иш-чаралар өткөрүлсө деген сунуш бердиңиздер эле. Ошону аткаруу максатында мына жогорудагы атогурак айтып кеткендей, Норуздун урматына Кызыл Алай айылында өткөрдүк. Мына бүгүн Чоң Каракөл айылында энелердин майрамы менен кошо 2 майрам болуп атат. Бизде кош майрам Кудай кааласа будан ары дагы мына Ак Босого айылына беребиз. Ак Босого айылында чоң туристтик база салынып атат. Ал жерде дагы көргөнчө ошол жерде дагы бир эгемендүүлүктү чоң деңгээлде уюштурайлы деген ниеттерибиз бар. Бул өлкесенин негизги максаты ушу элдик таланттарды алып чыгуу, элдик таланттарды дагы ушул алып чыгып районго башка бир эл алдына алып чыгуу негизги максатыбыз. Эми бул жерде ар бир айылдардан өткөрүлгөн өлкеседен жакшы күчтүү таланттарды алып барып райондук деңгээлде Кудай кааласа Үчтөө айыл өкмөтүнө ат салышабыз деген ниеттебиз. Ал жерде дагы ийгиликтерди жаратабыз. Чоң Караколдун жамааты 5 күн бизге кыска эместүү эле 5 күндө ушундай жогорку деңгээлдеги программаны даярдап ушу биздин маанайыбызды ачып отурат. Ушу жалпы эле ушул Чоң Каракөл айылындагы катышуучуларга, актив катышуучуларга ушул Үчтөө айыл өкмөтүнүн атынан, аппараттын атынан, жалпы эле элимдин атынан терең ыраазычылык билгизем. Чыгармачылык ийгилик, өнөрлүү өлбөт дегендей бизде элдик таланттар көп экен. Талантыңыздар ташкындай берсин. Ишиңиздерге ийгилик, чыгармачылык ийгилик каалайм. Райондон дагы сиздердин көбүңүздөр районго барасыздар, районгочу. Дагы даярданабыз. Дагы жолу майрамыңыздар менен өкмөт тарабынан бюджеттен кичинекей каражат алып келип ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Үчтөө айыл өкмөт тарабынан Кызыл Алай айылына 2000 сом. Энелер үчүн. Кызыл Алайдан чыксаңыздар энелер. Аялдар келесин төрайым, келсеңиз.
Кудай менен майрамыбыз менен мына каражатка чечимдик алып жүрүңүздөр. Косок айылына 2000 сом энелерден чыксаңыздар. Кудай менен майрамыбыз менен мына чечимдик алып жүрүңүздөр. Эң кичи Акжай Кежик айылына 2000 сом энелерден чыксаңыздар. Kutlayız. Küçük 2000 son. Yenelerden çıksanızlar. Kutlayız. Bu жерде негизги күч Чоң Каракөл айылында болуп атат. Даярдыгыңыздар өтө эле жогорку деңгээлде, мына Тамагаш көргөзмөсү боюнча дагы жамааттар аябай жогорку деңгээлде даярданып келиптир. Жалпы ушул уюштурган Чоң Каракөл айылынын жааматына 12 000 сом акча каражаты жыйналат. Eneler günü майрамынын алкагында өлкесini өз деңгээлинде даярдап, уюшкандыкта өткөргөндүгү үчүн Чоң Каракөл айылынын жалпы жамаатына 3 топ айыл өкмөтү тарабынан чын дилибизден ыраазычылык билдиребиз. Barışlara çok rahmat. Assalamu alaikum. Şu ayının aksakalları, yeneler, ejeli, бүгүнкү мына кош майрам. Мына маданиятта ушул кош майрам өтүп атат, өткөчүп өтүп атат. Жакшы биз дагы ушул Кудай кааласа ушул кесеге жооп кылып, жакшы деңгээлде өткөрүүгө аракет кылабыз. Сиздерди ошолго чакырабыз да кааласа баардыгына ушундай катышып келиңиздер. Алла Таала ошо элибизге тынччылык берсин, заманыбыз тынч болсун. Ушул жакшылыктарды баары Алла Таала бизге аябасын. Бар болуңуздар, рахмат сиздерге дагы. Чоң Каракөл айылынын тургундары, Балпайган аксакалдар, Балпайган айылчылар, ак элечериңер башыңардан оогай, ушу калпаңар башыңардан оогай. Ушул элдин ичинде ушунча башчы болуп турасыңар. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Бүгүн ушу мына кош майрам өткөрүпсүздөр ушул жерде. Мына биз келип отурабыз. Ушу майрамыбыздар аябай көңүлдүү болду бизге. Ушу наристелер койтоңдоп, эч нерсени билбей ойносун.
Şu aksakaldar bardığınızlar, eş nersen oylar baldardın, buğuldardın, urmatın, kızlardın, kızmatın görüp, bal kayıp, tördün görüp olmuşsun, ayıldın görüp olup, sakalına kayıp ayıp, ölünüzler bardığınızlar da. Arkadaşlar neler sizler, bugünkü bayramımızlar bilen, her daim, her bir günümüzler mayranday olsun, kuşul günday olsun. Naristeler sizlerge, nariste gülküsünden açıray, atenelerдің mandayında, şunday boytamda oynayıp durgun gündördü sizlere kalayım baldarım. Biz daha şu ülkesini alıp şu sizlerden çok nebilerdi aldık. Sebebi bir elden yılan, bunday unuttuk nebilerden bağırdı, nebiler ötken, ötken. Buna ayağı jakşı neselerdi uyuşturupsınlar da çok rahmat. Bugün jakşı nebi, manayda jakşı nebi de bardığımız gelip oturağımız. Bunlar da jakşı baldarının vardı, kızlarının bari jakşıları da arttı. Sizlerge rahmat. Buna ağaletçekten nenelerge çok rahmat. Şu yerde özümüzde ul ölemindeye geldi. Buna bugün bayramımızda düşünüyor öpür odasında. Çok rahmat sizlerge. Töbe айыл өкмөтүндөгү чоң каракол айылындагы өлкөсү аягына келип жетти. Эмдиги